जोजेलापा भातगो टेलिभिजन सयाचना दिमछित ज्याजो चपाछे लसको सयनाचना जी सकुन्तला नेपाल देया कला संस्कृति तजिलजी भाषा साहित्य छिगु मसिका ख थुकिया त मकातेगु लिंकातेगु अभिभारण छिगु एक अले थोय आजु या त पुवंकेगु तिन्यागु छगु पलाख ज्याजो चपाछे नेपाल भाषा ख्याया थिथि हने बहपि अग्रस्मी व्यक्ति पिन्त बना वेकपिन गुहे नुग दुनिया ख निनिकने यागु जी अले थौना चपाछे छम बहा छायदी थुंकु कुदु वेक नेपाल भाषा साहित्य छम धिसिलाम था जुयादी अले जो मधुम छम प्रतिभा जुयादी ले वेकल नेपाल भाषा साहित्य उत्थान नीति नप नेपाल भाषा उत्थान नीति थगु जीवने पानादी गुदु वेकख साहित्यकार कृष्ण भक्त बोडे ले वेकयागु जन्म विक्रम सम्वत 2016 साल भाद्र 19 गते शुक्रबार जुगु खदासा वेकयागु हामा विष्णु कुमार बोडे श्रेष्ठ व नुच्छेमाया बोडे श्रेष्ठ जुयादी अले वेकल थगु साहित्यिक यात्राले भाषा सेवा चाहिँ थिति संसक्ता आबद्ध जुयाना याना चना दिएको दु कथे कि वेक नेपाल विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन गुठिया निवर्तमान नाय भाजु जुयादी धासा या त ज नेपाल भाषा साहित्य दबुया वेक दुज जुयादी अथे निवार दे दबुया वे खोपकचाया वेक छ्यान्जे जुयादी अले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान मातृभाषा साहित्य विभाग वेक विभागे दुजना जुयादी अले वेकल चाहिँ थिति सफुना पिकना दि धुंको गुतु गथे कि आज मिचा पौधका चाहिँ वेकल वेक नच ठुल सफुके चाहिँ सम्पादन याना दिगु दुधासा वेकन हाइकु यागु सफु जिगुलु अजिस्वा अले यहाँ त स्वा तका चाहिँ वेकल या हाइकु या सफु पिथना दिगु दु अथे हे चिना ख मिफुति तका चिना ख या सफु पिथना दिगु दुधासा बाख मुना कठा वेकल क घ्या मफुगु इ मना मक्वागु पुटु तका चाहिँ वेकल थगु बाखा सफु चिनाखा सफु अले हाइको सफु चाहिँ पिथना दिदनको कुदु अथे हे वेकै त भूमिन श्रेष्ठ शिल्पा अले जरिमाया लुमन्ते शिल्पा पाखेन हना बना हेना त कुदु जासा वेकै त न चपाछे लसको छ हेना चना सर ज्याजो स लसको छ दछि त सुबा ज्याजो लपा हजुर थौकने छेना चना दिया जी थौकने जो व्यक्तिगत रूपमा ठाउँ जुल्ला छ जी समाचार बन्जा ख बन्जा नाप्ना पनि जी त नेपाल भाषा नेवा जाति व साहित्य संस्कृति उठाने निम्ति जिन चाहिँ जुग ठगु इ मुख बियाचनाको जिन्ताका चना हजुर जनताया नीति जनताया दुःख जनताया त सचेत यागु नीति छिसा चाहिँ साहित्य त लिया दिल छिसा साहित्य के पलानियाको गुछोले दखले नापछि स बाखा चाहिँ दिल मख जिम बाखा नापङ चाहिँ जिन कविता चाहिँ चिनाखा चाहिँ हजुर चिनाख व बाखा पाखे चाहिँ व सिर्जना याना दि छिसा व पाखे चाहिँ जनता त चाहिँ गुरिताको चाहिँ सचेत या त छि सुता लागो थे त्याका दिया ठेगा सेबले देव लकस कठ जीव नेपाल भाषा नेवा जाति साहित्य संस्कृति संवर्धन उठाने निम्ति गुची स इ बियाउ ख हजुर देव जनता निम्ति गुची स चाहिँ सोचतया जिन जिन चाहिँ साहित्य सिर्जना न ख उकिन जी थटल लेता हजुर तर ठंकने चाहिँ छुधामा स्टुवा ढासा सुमचुक चाहिँ त्यागु जुल्लासा गुलित साहित्य या विकास जो ख देव जनता त टिच त टपक तया छौ सोख्या निम्ति छौ गो बजारिया निम्ति चाहिँ चौगु चिन्ताका छुना उकाटङ साहित्य सृजना यको जुगु तासं तबिन उकि देव जनता निम्ति ठुके घाटा जुइरा ताका जी उकाट मोसे जी गुल्तन सृजना याउख देव जनता निम्ति ध्यानतया चाहिँ साहित्य सृजना याउ जु जाख गुचिचन कतिन धादिला थगु इन्ट्रेस्ट लागि जनतापट्टि इन्ट्रेस्ट नीति मजुसे चाहिँ थगु इन्ट्रेस्ट नीति जस व्यापार व्यवसाय नीति न साहित्य ठाउँकने सृजना जुया संगुदु व्यापारीकरण जुया संगुदु धादिला आधा हेरिस छु साहित्य जनता नीति जके जुइ मागु ख या थगु इन्ट्रेस्ट नीति मायामती नायपट्टि खन साहित्य के चाहिँ दुथ्याकी ज्यू व थमन सोपट्टि चाहिँ छौ चाहिँ व्यक्ति विशेषम पाइपट्टि छौ पाटो ख तर मुख चाहिँ थमन स्याउ अनुसार थमन अध्ययन खटौ साहित्य सृजना देय जनता निम्ति जेमा विचार प्रधान जेमा मगला विचार मुरुगु साहित्य मुख रहेको चाहिँ चीज जुजको मुख थो लेन चाहिँ न्याय चोपी अग्रस
साहित्यकार त्यो अनुभूति व अनुभवन जी व अध्ययन कठन जिन चाहेका छन् हजुर गु देव जनताय नीति चाहिँ साहित्य जुइमा धया दिल अले वही कथा चाहिँ थिति संघ संस्था चाहिँ पलिस्ताना जुया छंगु ओ साहित्यिक आन्दोलन या नीति हे जनताय त सुसूचित यागु नीति हे चाहिँ वो संस्था चला छौ जुसान गुलिना साहित्य आन्दोलन जुई गुलिना वो खगवा पाखे चाहिँ आन्दोलन जुया छंगु दु ओ फोटे जक सीमित जुया छंगु खनेदु कति त्याका दिया छिस जित अठमटा स्वेडिसम जिसम खपया नेपाल सम्बत 1082 निसुङ्गु विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन गुठिया समाजिस्ना समाजने जा कमी ख हजुर उकटन ढाबले विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन गुठिया आजु देव जनता सेवाजक मखु हजुर जनपक्ष साहित्य बोलङ्केगु नाप नाप उपेक्षित जनजाति तेता न्यनयंगा नेपाल भाषा निम्ति समर्थन यागु विराट आजु ख अले वह आजु कठ खपया थिथि थासे उगु इले हजुर अरे ढागु ठौ लगभग चाहिँ विराट निसंगु खुइरङ डेको हजुर ख जी मचा काले निसे विराटिया छमा चाहिँ चुतामी अले विराटे जुइको सम्मेलन जी स्वे आफु चाहिँ उकेमा जी छमा दर्शक जी अले डब्ल्यू चाहिँ गु दना दिपे अग्रज साहित्यकार त अग्रज भाषासेवी त गु नेवा जातीय निम्ति अग्रज थान्टेगु अमिगु झिस नोचो नेनेगु हजुर अमिगु चाहिँ साहित्यिक पाठ नेनेबले जिन चाहिँ उके नुगा कोसाल हजुर हजुर अले विराटे आजु कठै जी न्याना चुनावको जो ज्या विराट गुठी गु आजु ओ पुंगे निम्ति जिन न्याजना गु जो ज्या जी उकि पखे जी प्रभावित ख एथे जो ज्या गु साहित्य सिर्जना नाचा दाथौ जला देव जनते निम्ति जेमा मुकन थौ सोखे निम्ति थौ लायाउ निम्ति लाजा जग मखुसे थौ देने समर्पण उकाटन जिमा रहेको जिगो मुकन थौ व्यक्तिगत आजु ख हजुर गुणगति नदया दिला छिस अलि छि छम साहित्यकार साहित्यकार जियागु ठाउँ समाज छ साहित्यिक समाज नेपाल भाषा खेले दना दिगु दु उकैपति चाहिँ श्रेया चाहिँ छिस विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन गुठिया त बिहादी अलि नगु पुस्ताया साहित्यकार पिन्छन छित छिगु पाखे चाहिँ प्रेरित जिया चाहिँ जी साहित्य सिर्जना या नोठो विराटे पाखे चाहिँ जिथो साहित्य खेले चाहिँ पलान्याको दका धयाचंगु इले छिस ता इता दे ढुंकल निसा नेपाल भाषा खेले थबेथो साहित्यिक यात्रा न्याका देगु नापायु इ व आयु इ याता चाहिँ छिस गतिना मूल्याङ्कन यानादि छगु उगु इले धागु जुल रासा गुगु विराट गुठी निसंसन छे या ठाउ चाहिँ जीवनकाल निसे चाहिँ सुना सोबले हजुर उगु इले साहित्यिक सिर्जना त गु जनपक्ष रूपमा चाहिँ गु साहित्य सिर्जना जो ज्या झिगु नुगले चस्स ठिगु ख हजुर अले उगु इले चाहिँ प्रगतिवादी साहित्य गु चाहिँ चठौ न्याउ ख त आवया गु साहित्यिक सिर्जना अथे मजुगु तय जिनताया त्याटेन चाहिँ छोरा छ यी परिस्थितिहरु चाहिँ उ इले चाहिँ गु चाहिँ देशे पञ्चायती व्यवस्था हो चाहिँ गु चाहिँ इ ख अबले चाहिँ छौ व्यवस्था चाहिँ तमाम चाहिँ जनजाति त्यता अले तमाम भाषा हेमी पिन्ता चाहिँ गु कोटेलीगु चाहिँ गु चाहिँ ख याना अले उ जनजीवन स्तर चाहिँ को याना चौ चाहिँ कोइलाङ चौ इले अले चाहिँ देशो जमजमको छौ चाहिँ गु भावना ख अले गु जाने नुगो कोही भावना ख उकी निम्ति गु सृजना जुइन चाहिँ ओ कठै चाहिँ साहित्य जुइको जो ज्या ओ साहित्य चाहिँ टस्कन चोथा बजो अले आया देश अवस्था चाहिँ छोरा चाहिँ खुल्लम खुल्ला थ तै या डौ जु या अले साहित्य सृजना चाहिँ बच्चा कोही लाउँदै चिन्ताको चुनाव ख अथवा अबले आयो तुलना याले चाहिँ गु अबले भावना ख देशको जनताले भावना गु ओटप्रोट ख आ मजुको चिन्ताका चुनाव हजुर गु दयादिला नापाव पंचायत काले गु राजनीतिक कारण चाहिँ दमने लाना चंगु खजिको भाषाजिको साहित्य ओ कारण चाहिँ थके दुगु त चाहिँ मिजुया चाहिँ फटे प्याहवला साहित्य रूपमा सिर्जना जुल तर ठाउँ पनि उगु खने मरु दयादिला सो न्याकु यासा चाहिँ छुहे मजुला धका चाहिँ साहित्यकार पि निराश जुगु खला मको अटे निराश जुला चाहिँ गब्लेन छम जने चाहिँ सचेतमा साहित्यकार गब्लेन नै निराश जुइ जेफैमको जेन मजु हजुर ओ न्याब्लेन चाहिँ सशक्त रूपमा
निर्दर रूपमा चाहिँ हान चाहिँ जित्ने हान हिपा निम्ति सने मानिरहेको किसिम हो हान चाहिँ उपेक्षित जनजाति त उपेक्षित चाहिँ जनता त मलाई देशो जनता निम्ति ल्यामा या ठाउँमा फौ चिज साहित्यिक सिर्जना मार्फत चाहिँ जनता त चाहिँ सचेत याना टेमा रहेको किसिम व सिर्जना यही व जेमा व कनेन ज्याचुनी रहेको किसिम चिज नकति नि रायदिला कि नापायो के तुलना या बोले चाहिँ ठाउँ कने उगु स्वभाव मरु तका हेदिला नि सब हे जिया जिन छिथिन व आवाज होला चाहिँ छौ चाहिँ ठाठा से पटिकन चाहिँ छौ पुछ पुछ त फाप व्यक्ति विशेष पाए त पाप हो नि गुमन चाहिँ देशो जनता निम्ति चाहिँ साहित्य सिर्जना जेमा रहेको किसिम गर्न चुपिँदैछ गुमन चाहिँ छौ चाहिँ सौख्या निम्ति होला थाउ चाहिँ विचारण चाहिँ मरुपी विचारण पिनेलापी मखला अहिले चाहिँ एमसन सिजना यही चाहिँ चिज चाहिँ ठो देश वो जनता निम्ति चाहिँ घाटा नजिफो अझै पनि साहित्य तर अझै पनि साहित्य चाहिँ शिल्प कला शैली मखला टस्कन चाहिँ माकुको बिख थियो चाहिँ जेफो तर चाहिँ छोरासा चाहिँ देशो जनता आखिर चाहिँ छु क्याफे मुखो छु क्षणिक रूपमा चाहिँ मोजमा चाहिँ है वो साहित्य खाउँ छु क्षणिक रूपमा चाहिँ थोडा चाहिँ आनन्द बि तर चाहिँ ओला चाहिँ छौ स्लो पाइजन बिखे जेफो उकिन चाहिँ साहित्य चाहिँ देशो जनता त गाले छुनी रहेको चाहिँ जो मान्यता ख जी ठो बयन ढाटेन चाहिँ छोरा छ जी वो गु ठङ्गने चाहिँ सिर्जना ज्या चाहिँ चाहिँ अझ विचार प्रधान मुखुपट्टि साहित्य पाखे जी चाहिँ सचेत जी माटे पछि जग जी चाहिँ ठो चाहिँ टेलिभिजन मार्फत चाहिँ मेबना कने निन्ते जग चाहिँ ठो बयन चनाउका जो मुख हाना जी नच तैथे चाहिँ छोरा चाहिँ साहित्य गबिन देव जनता नपाउ तपा मजु हजुर देव जनता नीति हे साहित्य चाहिँ केन्द्रित जुइमा अनि तिनी व साहित्य चाहिँ ताइताका माना छुनि दगु जिगु विचार हजुर अठे खसा ठाउँ कनेर छि नेपाल भाषा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठाने मातृभाषा विभागी न ज्यासना चनाइ हजुर आधायदिस नेपाल भाषा या नीति उगु प्रतिष्ठान उगु विभाग चाहिँ छुछु ज्यात चाहिँ सनाचना छ जी चाहिँ ठो गु चाहिँ वो मातृभाषा चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान मातृभाषा साहित्य विभाग चाहिँ चुने ठुना नि नेपाल भाषा निम्ति मुगला अलि नेवा जातीय निम्ति छुयाफै हजुर थाउ चाहिँ पल कर्मी छुयाफै रहेको दाउना नि चाहिँ याना चुनाउदु अन चाहिँ गु दक्षिया चाहिँ छकजग प्याउपट्टि ठ्याबु पत्रिका हजुर दक्षिया चाहिँ निकजुल खुला छक चाहिँ ठ्याबु पत्रिका प्याउई ओकिन चाहिँ नौ पिरिपी वो पुलाम पिरिपनेको साहित्य रचना त ओकिन दुठाकेको जी अलि नाप चाहिँ अन चाहिँ जिन छौ छुया भाषा नेपाल भाषा या लोक साहित्य सम्वर्धन निम्ति थो चाहिँ वङ्गु चाहिँ श्रावण य चाहिँ मिटिङमा चाहिँ जिन पासेन दो नेपाल भाषा के अप्रकाशित न्यौक भाकाट क्वाट या पुलाङको चिनाख चिबाख त थो लोक साहित्य त ठपुया निम्ति प्रस्ताव तयाले वो पास जुयान आ चाहिँ उक्या सिलसिला चाहिँ छौ टढङ्गे छौ कृति सृजना जी उक्या निम्ति जिन चाहिँ गो सनाउटु हान गइको चाहिँ कार्यकालले ओन्ली बोन आगइको दय हान मेप्ने पासपिनेको अग्र साहित्यकार त्यो हो अझ गयो चाहिँ अप्रकाशित कृति त पेठेको जुको विचार हो ए थै हामीले चाहिँ छौ प्रज्ञा प्रतिष्ठान चाहिँ मातृभाषा साहित्य विभागले दुने चुनानी न ठम या फगु चाहिँ यागो हटाल चुलाउ ख ओकेटा जी सदुपयोग या ढेगु जो विचार ख आगुलिना चिउरास्ते स्तरीयपति शिल्पात दो मला उदासा खस नेपाली भाषा या साहित्यकार पिन्त जग ताला नचाउँदो उकै नीति जी नेपाल भाषा ख या साहित्यकार पिन्त व साहित्यिक सफुते त चाहिँ गथिना चाहिँ उके दुथ्याकी फैजी वो चाहिँ अल्ला अठेठङ ठाममा जो आ चाहिँ गठेकी जी गुलिना शिरपात दु ठो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा निसुनातको शिरपात जक साहित्यकार पिन्त लहना चाउँदो निसा राष्ट्रिय स्तर चाहिँ ओ शिरपात चाहिँ झिनेवा खेले चाहिँ बिथो नेपाल भाषा ख या साहित्यकार पिन्त चुलाको खनिमहरु ठेछ गतेता छ अवला चाहिँ मौका उइबले बिबले चाहिँ कासल लासा लाटो फया कासल लासा चाहिँ प्राप्त जिउ ख ठाउँ पलकर्मीमा ठमन चाहिँ वो न्यानमन लासा चाहिँ पहिला लक्ष्य आजलाई ठिनीमको एजा चाहिँ वो मिक्सन काल लगाडे चाहिँ ढा प्रवृत्तिला चाहिँ मजुठेन चो मको अठे खसा नेपाल भाषा या साहित्यिक सफु व खस नेपाली भाषा या साहित्यिक सफु त कम्पेयर याइब्रे चाहिँ सुची नेपाल भाषा ख या साहित्यकार व साहित्यिक सफु त चाहिँ लिउने लागो ख कि व क्वालिटी मेन्टेन मजुया चंगो ख गति अठेला धाम छ क्वालिटी मेन्टेनला चाहिँ नेपाल भाषा के जिगु अध्ययन अनुसार झिगु नेपाल भाषा
झिगो नेवा जातीयको साहित्य ख मलाई व मेपिनेको तुलना सुन चाहिँ चेला रहेको जु मान्यता ख हजुर हजुर छात्र चाहिँ नेपाली भाषा चाहिँ अनुवाद जुगु नेपाल भाषा साहित्य त नेपाली भाषा अनुवाद खे भाषा अनुवाद जुगुले खे साहित्यकार तेस ख साहित्यकार तेस अध्ययन अनुसन्धान सोबले एमिगु ढापु नेनाउ कठौ एमिगु खपु नेनाउ सोले जि नेपाल भाषा चाहिँ साहित्य चाहिँ चेला तैकुसो अमिसँग चाहिँ जग जाहेरी आगा अथे चाहिँ झिसँग सोचेर झि कोइलामा हो कि प्रतिस्पर्धा खे चाहिँ उनीलाई चाहिँ हामी चाहिँ वो चाहिँ हजारौं खे झिउ सयौं खे ज्याचुले चाहिँ उकेर चाहिँ ढाठाको मरुख तर झिउ कम हो चाहिँ साहित्यकार तेको चाहिँ थो प्रकृतिवादी साहित्यकार त चाहिँ चाहिँ गु सिर्जना जुको साहित्य त चेला तैको किसिम अमिसँग चाहिँ वाचाक तो समावेशी कथा चाहिँ गठिना चाहिँ जिना कग्या फैजी आछि वो सम्बन्धित छौ राष्ट्रिय स्तरीय गुहे प्रज्ञा प्रतिष्ठानले दुगुजुया चाहिँ गठिना चाहिँ वो समितिया फैजी मलाई चाहिँ अनु चाहिँ मात्र चाहिँ अनुभव मातृभाषा हो चाहिँ साहित्य विभाग जग ख वेसँग चाहिँ चेनमा हो एजा चाहिँ थम फुगु चागु चाहिँ चिरंगु चाहिँ छौ चाहिँ टरंगु ट्याका yana केने हे हजुर थ प्रवेश जुया छौ घटा ख उपलब्धि खटाएको ट्याकेको भाषा साहित्य खलबला हाक्न न्याके हेजी आधा छ चिगु पाके छगु साहित्य नेनेगु जे मलाई छुने काडी जिला खास चाहिँ नापन चाहिँ जिगु नचात हुन्छ होला कविता चोया खसा व इले चाहिँ जि वन लिपा चाहिँ हाइकु खेले चाहिँ योकै सने ठौ ख तर छंगने जि चाहिँ हाइकु या चाहिँ सूक्ष्म रूपमा चाहिँ अध्ययन चलाउटिनी हजुर हजुर जिन ठुकिया लागि हन चाहिँ छ्यामाली रहेको किसिममा चाहिँ हाइकु नित्य सनाउँछ तर उगु इले साहित्यिक सम्बन्धी खलाउ जो लासा नेपाल भाषा या काव्य खेले हाइकु या चाहिँ खलाबले गु मगा बच्चा ख हजुर व गाई त चाहिँ चिसम मठंका निम्ति सनी सनी ख हजुर हजुर जिन ठो इले हाइकु बारे चाहिँ छुमरासी जिन चाहिँ बाख बनेको जाय हजुर 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 बाख दका चाहिँ नापा ताता हाकको बाख बनि ची बाख जुलले चिना खन ताता हाक जुल धका चाहिँ नुगु कथा या ची हाकको कविता धका चाहिँ हाइकु यो सृजना जुगु जुल ओके नीति छिसन ज्यासना चन धका नेतना दिल ओके बारे न हाक्न छिसन नेनिकने यागु जी आ चाहिँ बाख छकन निनी जी गु बाख चिन्ता दिगु त छ लिसनि भि होला समय परिस्थिति अनुसार झिगु साहित्य सिर्जना जुइमा हजुर समय त झिसन चाहिँ ख्यालिया मुफ्त थासा झिगु साहित्य खुशी सिरे लाउठे चुनी डाक्टरले चाहिँ खुशी बगना पनि रुन्छ चाहिँ बगे जिफेकमा हजुर ई कथा चाहिँ न्याउने साहित्य न उ कथा जे आ ठंको ने चाहिँ मन तेस उगु इले थनि सुइर पिन न्या टटागु चाहिँ चोसु त चोखट चाहिँ नेनेगु जाय हजुर हजुर बाखन टटागु बना निके जाय आ ठंको ने या लिम लागु भनी चिची हाको ची बाखन त अले हाइकु त ची टङ चिना खट त नेनेगु जाय जो जा जिन चाहिँ ठंको ने एथेजिया चाहिँ बयना चाहिँ ची हाको हाइकु त चोयना ख अले ची बाखन चोयना चना ख मुख जिन ची बाखन को चोयबट मख टाको बाखन चोयगु याना तर जी आ ठंको ने चाहिँ जिगु चाहिँ ची बाखन खे जिन झन्टया हजुर ची बाखन जिन निकेगु जाय होला ची बाखन ठेजु लागि देश व परिस्थिति अनुसार लुएका ठाउँ या घटनाक्रमबाट लुएका जिन चिबाखन छित न्याङ्गेको जाया निकादिस नाफङ जुगु चिबाखन या छगु चिंख छंख रेमिट्यान्स देश परिस्थिति अनुसार या ठाउँ कने नेपाली परिस्थिति अनुसार चोयागु थ चिबाखन ख निकादिस बैंकिया काउन्टर थिएन थुर्र खाको ला गोलागु न्याक या पालौं ला दुछया डाम्पो टेब्लेट तया बिल थो डक्को जिगु खाटा मुंगा थो पासबुक छकन ज्याका बियादिस ओहो थुलमची दाङ गन वगु छिके ओहो थुलमची दाङ गन वगु छिके ठौकने आय स्रोत केनेमा बैंके मुंके त न बैंके स्थापन तल ठोख सन्त छ मागु नेठानो हसाङ वसान छ खुर्क जिगु खटा मुंका बिउसा घाय गानी वेक हिमी चाठे
चाया दयाजिला मखु अंकल ठौकने अठे मजिला नियम आय सुरत मोचंका ढिबा दुकाय मजु बैंके स्थापम भाटुके थे चोंका दयाजिला का अठे सच्चो कामिया किस्ताबंदी वो गुटांका वे कलम ख्वा पटिजा ख्युंका थाला गटे कामिया किस्ताबंदी वही गुटांग आश्रय चया बैंके स्थापन याना छन डाम्पो मुंके मन्दुला काय त च्यते ते छेगुका सदाय निम्टिङ मिया छेगुका अमेरिका सुबा चिबा खान सक रेमिटेन्स यो नुगु परिचय रेमिटेन्स देश परिस्थिति थंगने गु देश चने रेमिटेन्स है मन चौंटाइनी तर नेपाली परिवेश है नेपाली जनता छौ चने दुखदपूर्ण घटना न यको ढुनी क्यापी म्यापी भौपी ठुकन चाहिँ विदेश छेगु अले अशक्त असहाय बुढाबुढी पिन्जको नेपाली चुन्यु छौठो चाहिँ विदमनाय खण्ड चलनी हजुर अयो थुके बारे त कने चाहिँ ठो समाजे गो मिले मजुपटी चीज त एउटा चाहिँ उजागरी आइटम चोयागु भाकन ख हजुर त्यहाँ त न दाइ साहित्य चाहिँ जिउ समाज न्याका धकाना भया जंगदो वे नेका कथा चाहिँ छिसा सौ रेमिटेन्स या सो घटना यता चाहिँ बाखान्देका दिला तर चाहिँ छिरा छोड हेर्छ साहित्य समाज न्याकन जग चाहिँ यदि खतर हासा जितुकी त नठन जिन चेउले लुपा चेउ ठजेमा या स्वेतन चाहिँ ढाउ जुलासा छुरा छ धाइतो अनुसार उ इले उक्ति जुलका साहित्य समाज न्याकन ख ढाइ तर यदि साहित्य समाज न्याकन जग जे जुयाबि लासा सोजको सोजको जो लासा वो साहित्य ज्याकाम हो जिन छ धाइथेन साहित्य वो न्याकन ख ठाउँको चाहिँ पारदर्शी रूपमा चाहिँ ठाउँ चाहिँ समग्र रूपमा खङ्के भएकोमा अथवा वो चाहिँ साहित्य जनता चाहिँ छुन या फेकेमा छुन सचेत या फेकेमा न्याक समाज न्याक जग ज्यान मगा तयो जुगु निश्चित गु दया दिला छिस व न्याक जग जुयान मगा उता चाहिँ पारदर्शी रूपमा चाहिँ छेलीमाला मला छुख उता चाहिँ व्यवहारिक रूपले छेलीमाला द्यागो इले आज जनपक्ष साहित्य दका जनता नीति साहित्य दका थुली मच्ची साहित्यकार त सनाचना दिएको दु साहित्य रचना यनाचना दिएको दु तर समस्या छ्या वन महजिया मौन समस्या जीवका त्यो गते दिया अठे दिया जना बोला जाने साहित्यकार ते ज्याला जाने डीमा को नथन हेर्ने साहित्यकार त सचेत साहित्यकार त गो जाने उपेक्षित साहित्यकार त ला जाने ठिकै ज्ञान चोइ देदा तर जाने विदमला थोयला खर्नी चाहिँ छोरा छ ने देश याउ गो जाने मलाई दुःखदायी परिवेश ख अन राजनीतिक रूपमा जाने ठमो हुने त साहित्यिक हजुर यामला कोनले हन चाहिँ छिउ चाहिँ नियो कथनलाई तर जाने झि नचदै थिएन त साहित्यकार सिर्जना यागु जनता नीति सिर्जना यागु साहित्य चाहिँ वो भूमि पिनको लाते तक थिंका मलौके बिगु सन्देश चाहिँ जनता तक थिंका चाहिँ वो सन्देश चाहिँ वो व्यवहारिक रूपमा लागु या त चाहिँ छुयामाली अब ध्यान मको समग्र रूपमा चाहिँ साहित्य चाहिँ साहित्यकार ते गु चाहिँ सिर्जना जुगु साहित्य अध्ययन न हजुर देशे जाने हिपा मोगु मखु हिपा भयो हिपा निम्ति न साहित्यकार त सनाचौ अग्र साहित्यकार त उद्यान त्यो सनाचौ वो च्याका वा मच्याकन चाहिँ वो प्रभावितला जुया चनि सैदिस मलाई छिस आज ने ताइ नि साहित्य छौन चाहिँ जनता चाहिँ गो मछी मगाउ याउ मनी मजिउ याउ चाहिँ छौ हटियार खनी को हटियार याला चाहिँ छलाबलाला दै सुस्म रूपमा ज्या चाहिँ तर छु ठाउँ कने वो साहित्य रचना त जनता लाटे तक ठेना चौं दुकी मरु वला दु वो सोइला चाहिँ वो उपव मोया जुग ख वला दु मजाको ज्या चाहिँ म वा उप चाहिँ उलिज ख तर चाहिँ छौ भाषा यो समस्या वया संगदुला नेपाल भाषा खेले भूमि पि मजिया आउना संगदु न्यानी थ ओके नीति चाहिँ छुयामाली छिस थोला चाहिँ छौ पाटो सोइलो चाहिँ मला ख हजुर थनी चाहिँ स्वीडन कोही पनि चाहिँ साहित्यकार त नेपाल भाषा साहित्य खेले जगमा हो समग्र चाहिँ साहित्यिक चाहिँ खेले चाहिँ थो चाहिँ समस्या उयो चौँडो ठुकियाले चाहिँ झिसन चाहिँ ट्युवाङ गुली चाहिँ हाल्यो हालाला चुनाउ तर धालगा रे चाहिँ थो साहित्य खेल चाहिँ डिपट्टि खमखो निरन्तरता यात्रा ज्या चाहिँ तर हान चाहिँ करिमी पनि चाहिँ बोल मलाउँछु भाषा
ठोला जाने परिपूर्ति निम्ति जाने हानु मेप्सन झलन चाहिकी थिनी वया चोनी ठो जाने डिमखो उपव मजक ख हजुर उपव मजक ख हजुर मलाई आछिसम थगु सोसा बाखलिन छलादि गुदु चिनाखलिन छयादि गुदु ओ बाख व चिनाखगु सन्देश बिउ ख नुगु कथा ओ गुपटी हाइकु पटी चाहिँ ठुकी थाको दाइ मला उके त चाहिँ गथे नाचिस कयादि छिनचरे हाइकु बारे चाहिँ यसा छुना दिला सिधा योको सुबा हाइकु बारे चाहिँ छु नेपाल भाषा केले नुया माली नेपाल भाषा काव्य खेले हाइकु झिन छस व गुडया इले अठिरागु 1109 के नगु जापानी हाइकु या नाम डाक्टर मोनी हिमांशु थापाङ हिला जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ चाहिँ सम्पादन प्याउगु नु जापानी हाइकु खे गु हाइकु सफु पिड्नानी वो हाइकु सफु अध्ययना हजुर हजुर जे हाइजिन पासा बिमल टमरकार जुङ नेपाल सम्बत हिंसस व हिंसोडो या इले तिलकटा स्वाङ बेगम पिटना दिला हजुर 1113 रखे 1109 खे चाहिँ नु जापानी हाइकु प्याउ तिलकटा स्वाङ नेपाल भाषा या नापाङ्गु हाइकु सफुखा हजुर हजुर अले नेपाल सम्बत के मसला 2019 साले शंकर अभि सुवेदी छौ हाइकु चाहिँ नापाङ्गु हाइकु चाहिँ दिला अभि सुवेदी हजुर शंकर पक्रेन थायो के त मेमा शंकर पक्रेन चौटो हाइकु हाइकु इतिहास अले छोटा केन्द्र छ वो हाइकु नेपाल भाषा चाहिँ हाइकु चाहिँ गु बिमल तमराकरण चेत नानी सल ससिना चाहिँ हाइकु चोता हजुर नेपाल भाषा केला आला चाहिँ झन्जी उकि अध्ययनमय नानी जो नेपाल भाषा हाइकु जात दुने जी उल्लेखन ट्याउटो नेपाल सम्बत 1135 तकया आला वनली बाटेला चाहिँ सल ससिना हाइकु चाहिँ बरेन चौटो हजुर तर गु छिना चाहिँ न्यंगु न्यासा एटा आ गुल्तङ वइ चौ हाइकु जी गोबेस्ना थेथाउले चाहिँ मनिने फु हाइकुला हाइकु सिर्जना यात छौ सृजनात्मक रूपमा चाहिँ चरो चिरंगु कविता ख हजुर चिनाख ख तर उप सृजना जुगु हाइकु शेनिरियो पाखे अथवा म आकलन थाउ छ शेन्यु वो व्यङ्गात्मक चाहिँ हाइकु जुया होना हजुर मुख हाइकु मखु हाइकु बेङ्गे रुपे होना जुइमागु छुरा छ न्याग नेग न्याग सोझो इले हजुर झिनेग आख दै ख तर थुकाटन जग थुक काला झिनेग हाइजिन पेस ठंकने वइ चोपी हाइजिन पास पेस थय एकला थय अध्ययन यात न्याग नेग न्याग सोझो दै झिनेग आख दै अले चाहिँ चुय हुन्छ ने हाइकु जला ठाइ तर जिन तायो चाहिँ स्वसा वसेन्यु ख शेन्यु ख मुख वकि छुदेमाला मुख छौ नुग छुदेमाला नुग देमाला हाइको छु दे मोरिताके नापाङ हाइकु चाहिँ दिउ ख जापानी थो हाइकु रे जापान वो ख मोरिताके छिता चाहिँ जिन चाहिँ थाके वेके हाइकु छोन चाहिँ छिसन सिकेमा मोरिताके रेमे छेउ चाहिँ छोरा छ वयो कार्यकाल भयो चाहिँ छु चाहिँ 1644 सन ईस्वी सम्म 1644 से 1694 दुने वेक हाइकु सेजा यो नापामा वेक हाइकु चोमी ख वेक हाइकु चोमी ख चाहिँ वेकन छुरा लासा सोइरे स वेक हाइकु अबले चाहिँ छौ चाहिँ हाइकु खे प्रकृति चाहिँ बिम्बट डेमा छौ कि चाहिँ किगोट डेमा रिटु बोडक जिमाउ उयो हाइकु नुगो चुरेउ रिटु बोडक इयौ चाहिँ प्रतिबोध जेमा आठौंगने हाइकु चाहिँ अठे मजुला दिन तयार अले अठे जुला अठे एटाले चाहिँ गुम पासमी त मनिने फ ऐसा गठे हाइकु जेमा हाल कि उकि किगो रिटु बोडक हजुर म प्राकृतिक रूपमा चाहिँ प्रकृति बिम्ब डेमा हजुर एताले चाहिँ छोरा चाहिँ आज चाहिँ सरी स मोरिताके चाहिँ मोरिताके 1452 से 1540 चाहिँ छपु हाइकु न्यंके उकि चाहिँ छु चाहिँ ऋतु बोडक किबोट अझ दुछाइ नापमा हाइजिन तिने गएको सरी स हायावङ स्वाङ हानो हले वइला ए ल्या फाकाचा ए फाकाचा हजुर सरी स
냐가 냐가 왜 건제도 하야웅구 수왕 하노 할래 왜라 오 파가자 아 추전에 되는 초라전 초전에 줄어드는 물이 닦게 오전에 줄어 아 지구 설명이 뭐고 주인년에 현재 저제 않은 중에 주다 알고 바래 거래를 진 따기 뭐 누비 아이진 빈더 저도 다마오가 아무튼 전 진년게 마오된 초라서 알고 시르나 야도 네팔 와사게 왜 그때 욕고시다 되는 욕고에 수배 시르나 디나 디모테 야우 냐테는 선체 쩨니 디서 तर चोचो उनीले कृतिगत रूपमा पिकाबले आ परिमार्जित रूपमा उहिले तने बालोको हाइकु स्यालाई हजुर उक्या निम्ति धाचराउ चाहिँ छोराछ समग्र चाहिँ एकैसिका चाहिँ खैचा खाथेन रु छौ छु हेराछ बासो धाइकाला छु चाहिँ माचो बासो जापानीमा चाहिँ क्षमा चाहिँ सम्राट हाइको सम्राट माचो बासो वे के हो चाहिँ वो चाहिँ पलाङ्गु पोखो ब्यान्छ त टिन हो यो सम्बन्धी यो कोनी नि तर चाहिँ छोरा छ चाहिँ अले हाइजिन चाहिँ वो माचो बासो सम्राट हाइको सम्राट माचो बासो ठाउँ चाहिँ नेपाली साहित्य खेले जग्गा मखु नेवा जाइ चाहिँ या न्याठासा चाहिँ हलिमे फकने चाहिँ हाइको नि रुङला अले वो चाहिँ छौ हाइको अध्ययन स्थल दुगा अध्ययन था अध्ययन चाहिँ छौ ठाडो वो स्कुल ठेटो नर्सरी स्कुल ठेटो अन हाइको चाहिँ सेने लागि सेके लागि चाहिँ योको चौं दुगा छम चाहिँ किका कुरेमा वहीमा शिष्य वो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा ढाउ सा चाहिँ वो छम सम्रान्टिया काम छ ख तर वही चाहिँ हाइको सेको इच्छा जुल अबले उ हिले चाहिँ हाइको तस्कम बेबेजु समयका अथे रेउ चाहिँ माचो बासो कार्यकाल थियो चाहिँ 1644 से 1694 आइगा ईस्वी सम्मत 1644 सन से 1694 हो अले किकाको या कार्यकाल थियो 1661 से 1760 होगा अले माचो बासो गुरु शिष्य किकाको निम चाहिँ जंगल बाखे बिन चाहियो न चुना छनो अध्ययन स्थल चाहिँ जासिरेका अपि निम चाहिँ चाहियो न जंगल स्तर अले अबले चाहिँ किकाको चाहिँ हाइको चाहिँ यंकला माचो बासा त अने चाहिँ अने चाहिँ लुयाओ पटी हाइको किकाको यंकला बुइबिचा पपुलिकना बिवों ह्यांगु मल्ता सोइदेसा किकाको यंगु हाइको गाठो बुइबिचा पपुलिकना बिवों ह्यांगु मल्ता अले चाहिँ माचो बासा चाहिँ वो हाइको निने तने सारा सुदाल्ला सा मुजु आमु हाइको मजुला अठे मखो तन्च्या दिमटे किकाको हाइको अठेमखो ठुकेटा हाइको ठटेजुइगा निन बासो माचो बासो शिष्य गुरुङ शिष्य दादा किकाको एटा अले वो हाइको लोनाबि लगा कि माचो बासो किकाको एटा गएर दैबि लडा आसा माचो बासो ह्यांगु मल्टा पपु छुना बियालिङ बुइबिचा ह्यांगु मल्टा पपु छुना बियालिङ बुइबिचा अब किकाको चौपटी बुइबिचा पपुलिकना बिउ ह्यांगु मल्टा माचो बासो लोना बिउको गथे ह्यांगु मल्टा पपु छुना बियालिङ बुइबिचा अपोजिट का सोइरेछ आ बुइबिचा र चाहिँ पपुलिकना बिउ चाहिँ ह्यांगु मल्टा जुल अब चाहिँ माचो बासो जुल ह्यांगु मल्टा पपु छुना बियालिङ बुइबिचा सोइरेछ अले ठोकाटो चाहिँ किकाको चाहिँ वो बालक जाने किकाको टस्कन लेता या मोहेजको चाहिँ हाइको चोमा किकाको उगु इले जापानी चाहिँ काव्य खेले हाइको खेले किकाको या टस्कन नान्जाला यो कोही चोय मार्यो बटी मरो आ ठैसले छिटा हन चाहिँ छौ चाहिँ दसु बे नाङकने मजुबिन्दा पासबिन्दा चाहिँ टन चाहिँ जिन तम चाहिँ म छ पासमा से चाहिँ हाइजिन छ ओइगो हाइको चाहिँ सफु छौटु बुंगा चरियोपट्टि वो छौ स्कृति प्यावेरुला वो पासैदा नाङकाल्ला छ तन चाहिँ मको वो सामाजिक सञ्जालले चाहिँ वो पासना चाहिँ गठेन हाइको चाहिँ हल्ला छ ढेवा खने हो लिक्कसं चोम मेजु न्यु खा ओयागो हजुर हजुर ठ हाइको चाहिँ दिमापट्टि पासा धर्मराज राजकर्णीकार हजुर अले जीवैकटा चाहिँ फनेना धर्मराज जी छितन चाहिँ दिमटे छिगो हाइको ठुकाटा मिले मजु ने टम चाहिँ पासा जु जा नाङकायाको छिता हजुर हजुर अले नकति नि छिसाइ थायरी लागि साहित्यकार पिन दथुए सहलह ब्याकीमा बामलाउ बालागो मलाउ कने दा ठटे चाहिँ ओ लंके गोपति थरगो माचो बासन गे किकाटा चाहिँ स्यौं ख ठंगने दाइ ठैमजु लगी ओ वातावरण जुया चौं दुके मरु ठौकाइ ने थला चाहिँ थला इले थोदै चाहिँ थोन्य चाहिँ थो नेपाल भाषा हाइकु सफु नेपाल भाषा हाइकु जातो सफु पिट्ने न्य न्याठा चाहिँ हाइकु गोस्ती जुथा
या चाहिँ साहित्य गोष्ठी जुठा जिला टक्षण ल्याउनु हजुर हाइको ठाटे जी तर नपैन चाहिँ सुइतौ चाहिँ चाहिँ मटेर ग ढामो जो आमैको नि सछु दसा हाइपियाको जोको मको गुलिन सपु पिहा भई मलाई ओके त चाहिँ यहाँ कमी कमजोरी दै गुण नखतिन ध्या दिला त चाहिँ मखम पासै जक नाक्या दका मला वो कमेन्ट या ढुंका चाहिँ नेगेटिभ कमेन्ट वाला दका चाहिँ त चापी साहित्यकार पनि दुखी मडो अजोला त आएन चाहिँ ठो चाहिँ टेलिभिजन से ठोजु खपु नेना चाहिँ त नि तम चाहिँ पनि मरी मखो टन चाहिँ पनि दै छासा ठाउँ चाहिँ स्वे तरिका ख मलाई तर थुकिन चाहिँ दृष्टिकोण पाए तर जु हाइको चाहिँ जिन छिटो न त जु हाइको गरे चोन गरे अनि गरेलाई जिल्ला चाहिँ छ चाहिँ मलाई जे हाइको चाहिँ सूक्ष्म रूपमा चाहिँ अध्ययन चुनाव गर्न चाहिँ थाहा सुम चोक्से जिन छपुनी पुरा हाइको न्याङ्गे आछिगु नि जिउ चाहिँ कोही मजिर होला भए चाहिँ जन्म व मृत्यु लुनिभा व बिनिभा अमूर्त चित्र सर्गे जुलुस को बिचते बटाङ विज्ञान हाठ्या पुनियो आमै शेनिरे या चाल हाइकु या ज हजुर ठोपको हाइकु बारे ताडु गानी हाइकु बारे चाहिँ जिन्छु दातन अर्छ पुनियो आमै शेनिरे या चाल हाइकु या ज हाइकु ठुकी त चाहिँ विशिष्ट साहित्यिक ज्ञानै देमा खला मलाई मुख जाने थो जाने जी एज हाइकु चाहिँ साधारण चाहिँ हाइकु ठुकी हाइकु चाहिँ पिन्दा जाने नपन चाहिँ पिन्दा जाने व नेना कना भरे जाने नेना कना भरे चाहिँ चाहिँ पिन पास पिन्दा नोपि साहित्यकार पास पिन्दा चाहिँ हाइकु चाहिँ दिस कर बिन्ती चाहिँ दिना दिमटे हजुर हजुर मुख चाहिँ थमा हाइकु चाहिँ नानी आवली कृतिगत रूपमा प्याउई जो हो हजुर हजुर हाइकु या चाहिँ सफुत सैद्धान्तिक सफुत माला तना सञ्चने छ सैद्धान्तिक हाइकु सैद्धान्तिक अध्ययन छ याना दिस तैगु जुगु हजुर दक्ले लिपा छ गुन्या सतया जना ठाउँकने नेपाल भाषा साहित्यके खनिदगु समस्या त छुछुदु नेपाल भाषा समस्या केला यको दु व खना थनको चाहिँ पनि मखु बचा हकलन थाउ जुल लासा छौ नेपाल भाषा साहित्य खेले नुगो कोसापी देमाल बोलने माल बोलंगे त अग्रज पिसा चाहिँ ते नाचदै थिए यो कोही हाला चुङदु हागु सिटी मछ्याके निम्टिङ नेपाल भाषा निम्टिङ सनेमाल नेपाल भाषा साहित्य जगर्ना यामाल नेवा जाइटे निम्टिङ गु डगु जगर्ना ज्या चुङगु सम्पत्ति त ख ओके त ने मकतया निम्टिङ नोपिडी त बोलंगे माउडु बोलंगे निम्टिङ ठिठी सङ्घ संस्था त हालामजु मखो जोए जुडु देश परिस्थिति लकसङ छौ चाहिँ अझो विद्यमाना मनु त लिमला त हले लामु तु चुलाके निम्टिङ अध्ययन निम्टिङ ठठो ठासे चाहिँ जिमाल ठुक्याउ लिचो नेपाल भाषा खेले जग मखु समग्र भाषा साहित्य व नाप मेरमेउलिन यो कोही चौंडु वो ढेउ चिजलाई चाहिँ छौ दुखया खख भाषा साहित्य संस्कृति सम्बर्धन घाला चोनेले न मुखला व्यक्तित्व चाहिँ लिपाला नचाउने पो ओके निम्ति थम नुगो कोसा पिला दैने फुक समग्र रूपमा चाहिँ छगुए लाइनेला चाहिँ चोराचोमा दै मखु घुमौ घुकी लगे जत्मे त लगे ज्या चोम्पी थौ ई पना चोम्पी पासपी स सम्वर्धन निम्ति लगे जी माटेको जेको टाफुख हजुर आचिगु ज्याजो इन मजुइ ढंगको गुदो बायोने ख्यान हेव सोक्मी बाजु मेजु पिन्ता छु थागु सानी व चाहिँ छिगु बाखसका हानानी ने छु बाखनी कादी सुरा जी हालमे वगु गो कोरोना भाइरस कोभिड-19 यता कया छे गो लकडाउन छेचोने मागु इले हजुर चोयागु बाखा छ पुन्यके बाखा ठुका रंख लकडाउन 1 लकडाउन 6 गु हलिन्यङ कन्यङगु कोरोना भाइरस ब्लुङ जुगु सरेन ठंगवला हलिन्यङ कन्यङगु कोरोना भाइरस
बुलुङ जिगु सहरे न ठंग वाला लकडाउन जिया छवाली पाए भोकमडी वाला छिछि थास रात इनेगु जाजोल ठाकाल छिछि थासे थास रात इनेगु जाजोल ठाकाल शहंगु पे जना ओपिस शहंपित जग रात इनाबिला वांगु पे जना ओपिस वांपित जग इनाबिला वचु पिस वचु पिन्त हाकु पिङ वला तुयु पिङ वला शिउ पिङ वला इमसन ठठ पिन्त जक रात इनाबिला अठे हिन्दू त वला हिन्दू ते त जक रात इनाबिला मुसलमान त वला मुसलमान धाकुस्त जक रात इनाबिला क्रिश्चियन वला बौद्ध वला जैन वला सिख वला इमसन ठठ पिन्त जक रात इनाबिला ठोल्याखौ लकडाउन यासन टबी लब तलब जाला छदाजक मन्टख याउको चना नेतोने खन ठौया संचार माध्यम तया चन लकडाउन नपाउ सरकार सफल जुल सुनानौ थ नाला क्याम फुपिङ मनु त रात इना चोंगु टलाङ सोया इ कुटुङका चन सुबा हजुर लकडाउन या इलेगो कोरोना काले इले जंगु राहत या ओ समस्या खने दता राहत व्यक्तिवादी ओ समूहवादी ज्या उंगु खय त छिसा नेसना दिला दिको हे बालागो बाखौ थन ब्याउँदो दक्ले लिपा ज्याजो सभायनेगो इवेटंको कुदले सोकमी भाजु मेजुपी सपाछे सोयाचना दिपी सकल साहित्य प्रेमी व भाषा प्रेमी या त चाहिँ छुट्यादी ठो पाटगाउँ टेलिभिजन गो साहित्यकार तेको साहित्यकार ते त ठ्यापीको ख गो चप्पा छेन नाम चाहिँ ठ्यापीको ख कन्या दिने न चाहिँ बायनलाई दिने गुलिस्न चाहिँ ठुके बट्टी कापी ख पिला चाहिँ लेता वेदै मेपिन न चाहिँ लेता क्युल ज्याला चाहिँ चप्पा छेन चाहिँ याइए दिने जिन थौ चाहिँ चप्पा छेन चाहिँ दना थम चाहिँ छु सिउला चाहिँ धामखो तर मसुसान मठुसान छुछु ठाटा लगेजो थौ ब्रह्म खंगु टाटा चाहिँ छकपसँगको होटा चोला कटिला अठे चाहिँ ठो गो नेपाल भाषा खेले नेवा जाति साहित्य संस्कृति निम्ति हानन छका लिसाका यादा पाटगाउँ टेलिभिजन यानचोङ ज्या चोछा बजु ठुकेता निरन्तरता निम्ति जे भिन्तना ब्याचोना मन्तुने ठज्याजो ता काल तकन न्याइरहेको आसिया हजुर सपाछे झायदिला नुक दुनिया ख थुली मछि ब्याका दिला नाप थके दुगु साहित्य बाख अले हाइको नन्यंका दिला ओके निते छिता यको सुबाटे छन छकपिना चाहिँ यको चाहिँ होटा चुलाको त्यो भ्यूज हो जे जिन छकपिना चाहिँ पाटगाउँ टेलिभिजन या परिवार पिन्त जिन चाहिँ यको सुबा बिया सुबा हजुर हजुर सकमी भाजु मेजु पिन थौ चपासे छि हने बहम साहित्यकार अले नेपाल भाषा खे सम तिशिलाम था साहित्यकार कृष्ण भक्त बोडिया त बनाएको जुल अले वे कल थको दुगु नुख ख ब्याका हेदिल नाप साहित्य छगु निरन्तर यात्रा ख गुकुन कथा चाहिँ चिस साहित्य दिकी मजु अले तो साहित्य दहि चाहिँ जन पक्ष जिमा जनतावदी या नीति जिमा थका वे कल कना हेदिल थौ यागु ज्याजो छित गथिता लक्षण सला सुझाव दस पक्कै न सपुत हेदि थका भला सके छन अले मेगु वाले हाना मे मछमा पाहा जना जिचा पाछे द वेगु हेजि मेगु वा तके नीति जिता न बायाउनेको उजम ब्यादिस मेगु वाले हाक्न नाप्लाएको जि थौ या त बा Chappa.